Alright, ketemu lagi di channel gua dengan format yang berbeda. Jadi kali ini kita record guys, karena kalau di live waktu itu nge-lag. Jadi gue putusin buat record aja, mudah-mudahan nggak nge-lag. Gue juga belum nyoba sih. Setahu gua record lebih apa ya, lebih ringan daripada nge-live lah. Nge-live kan kita harus wah extra parah kan di device kita. Jadi ya kita record aja lah ya. Oh ya, kita udah ngomong ya. Pokoknya Falcomon udah ikut kita. Oh ya, gue mau ke ini dulu ya. Udah ya, udah kesini. Gue udah kesini guys pas offline. Jadi kita langsung aja Mirage Museum. Museum? What's a museum doing here in the middle of the digital world? Anything goes in this place. Telepon siapa nih? This is Kagura. Missions will be conducted in groups of 4 from now on. Get in a formation of 3 during battle, and the 4th will be there for backup. If all 3 are eliminated during battle, the remaining backup member must retreat. It won't be a problem unless a certain someone does something stupid. There's something stupid. What did you say? Calm down. You can can switch switch between between- battle members from the menu command. Pokemon, real life. Awal komentar aja ya guys. We've got more help now. Having reinforcements ready to go in battle is standard protocol. Some of missing children might be out here. Stay on your toes, people. Tadi dulu guys, gue lihat dulu kali ya evolution map. Seingat gue dia tinggal beberapa lagi bisa ini guys. Nih, tinggal nyari level 13 doang kan dia ya. Level 12 guys, berarti gue taruh bawah aja gak sih? Dapat XP kok guys. Hah? Maksudnya gimana nih? Ini terlalu mudah ini. Oh iya, selamat berpuasa ya bagi menjalankan ya. Ini hari pertama guys gue record. Jadi semoga kali ini ya tidak tergoda oleh teman-teman yang mengajak kalian ke warteg siang-siang. Karena warteg sangat menggoda guys. Ditahan, kalian pasti bisa. Nah ini gak galak, rada galak tapi gak galak banget kan. Gue cumut nyalan anjir. Kita bantai yang dia dulu deh. Kalau mau yang diganti sebenarnya si ini ya, si Gaumon ini.
Ini apa guys? Hah? Apaan itu ya? Kok buka gitu guys? Banyak, ada beberapa lagi. Ini kelemahan gue sih. Enggak deh, tetep kuat gue ternyata. Sakit juga tackle ya. Nah, ini bisa berubah nih guys. Kita bawa ke sini dulu gak sih? Ngapain gak sini? Ngapain sih? Ada orang gitu ceritanya nanti kalau ada ini. Ini kosong gak ada orang. Kritikal loh boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di situ XP gede-gede guys. Ntar ini harusnya si Alkoban udah bisa berubah guys. Nggak bisa, emang harus berubah di situ. Bawa dah, ini baru bawa dah. Kok evolution map lagi, kocak. Udah tahu di sini loadingnya lama Jun, jangan bercanda. Darahnya masih 200 cok. Duh, ada monster, ada Digimon lagi.
Sakit juga dia guys. Berubah dong. Bisa digital kan? Digital charge. Ikutin gua dia. Ikutin anjir, gua masih ngantuk banget guys. Semangat yuk. Digital charge. Jadi burung onta ya kayak Markus ya, mukul orangnya. Hamster anjing. Nggak sakit ternyata. I gotta die bro. Nah ini apa nih? Pegang gak ini? Kepo gua. Hah? Aduh, tekak-tekik lagi nih guys. Tekak-tekik lagi. Udah mulai panas makanya nge-lag cok. Emang gak kuat aja nih. Ini apa guys? Gua asal pencet aja anjir. Ini apa sih? Double attack. Dust Claw. Dia ada musuh nggak selesai ya? Nyolong gak sih? Nyolong lah.
You're gonna die, bro. You're gonna die. Pencolong handal, gila. I didn't even break a sweat. Tapi gue masih bingung, guys. Gimana ya? Kita ganti aja deh ke ini deh. Belum gue grindingin soalnya berat, guys. Nah, terus kita balik udah. Balik udah, guys. Let's go. Taruh ini dulu aja ya buat grinding, guys. Terus kita balik gitu kan. Ada musuh. Go home. Ini dikit lagi naik tuh dia. Dikit lagi naik, kakak. Oh, ini ke sini. Jalan baru nih, Nyet. Mana ini tembusnya? Dipanggil. Kenapa nih? By the way, Thomas, what do you think about that Belphemont we encountered? That was no ordinary Digimon. Power was in a whole other class. It was as if... Gura, are you referring to a Mao-type Digimon? Mau iblis ya? Mao, what's that? As you know, Digimon. There are 4 stages. In training, rookie, champion, and ultimate. Oke, benar. We're rookies. But there are Digimon that don't fit into any of these categories. Is that what a Mao Digimon is? It's still just a theory, but in the dark area, it said that there exist Digimon that are far greater than any of them. So there exist Digimon that are far greater than any of them. Wait a second, we defeated Belphemont. It didn't seem like it was that amazingly strong. What if the Mao Digimon wasn't quite complete? Belum sempurna. No harm in being careful. Everyone, conduct your investigation with the utmost caution. Oke. KMS tuh.
Apa sih? Baru gue mau jalan anjay. Kita carry aja lah sini lah ya, Falcomon. Kita carry aja guys, biar nggak nyusahin anjir. Gitu dong, naik level bro. Are you gonna miss? Shit, ini cuma bisa ke atas ya. Oke, sini ada apa? Ada up snitch. Kosong ya? Kosong, kosong. Kayaknya gak usah grinding deh, ini jalan aja sambil grinding kayaknya nih. Musuhnya baik banget. Buset. Monzaimon ada. Ultimate coy lawannya, gokil juga. Di sini tuh mematahkan ini tahu, mematahkan konsep Digimon. Kalau di anime kan champion nggak bisa ngalahin ultimate, di sini bisa. Lives leader. Balik. Nggak ada apa-apa guys. Kita harus buka-buka juga ya. Di sini suka ada yang disuruh buka-buka. Ada musuh coba. Bapak ya sembari grinding guys. Surprise attack. Ini darah gue berkurang tuh bukan karena serang ya, karena naik level aja. Kuantitas darah gue naik gitu. Aduh salah. Harusnya sebelahnya. Tenang, masih ada Gaugamon. Ini gue nedai gak masalahnya gitu aja. Gue nedai kok. I want to eat Mom's cooking. Ini kita dapat item mulu tapi nggak pernah dipakai aja. Sian gitu loh gue dengarnya. Aduh, kemana dulu ya? Kiri atau kanan? Di anak setan sih kiri guys.
You're gonna die, bro. Kuat loh dia. Langsung mati loh. I didn't even break a sweat. Ke kiri dulu guys sih. Aduh. Doesn't move now. Kenapa ini? Tolonglah. Ini udah musuhnya banyak ya. Kata-katanya jangan sulit-sulit amat gitu. Cepet nih dia speednya. You gotta die, bro. You gotta die. That was a waste of time. Armor tuh magic armor ya? Kali. Waduh, ini bentar guys nih, bingung anjir. Mau gue cepetin ntar nge-lag. That was a waste of time. Nggak bisa lewat kakak. Now what did you do? Hey, I didn't do anything. Look there. Apa itu? Apa itu? Pulau gitu? Putih gini bos, mana nih? Oh itu si Uma. Diserap apa dia jadi Lilithmon? Lilithmon kan namanya? Itu Digimon guys, bukan monster ya. Emang Digimon di sini tuh rada-rada banyak yang sus gitu. If I was Kagura, I'd be so worried I couldn't sleep at night. We
do, boss? If Christy were to disappear? The only way to save the missing children is to solve this case. Let's go. Lah, ada kakek ini lagi anjir. Aduh, ini ribet deh pasti. Bisa sejam 2 jam sendiri nih gua nih. Nggak bisa kabur guys. Salah lagi anjing. Exactly what I predicted. Oh no. Wih, hop DGX dapat guys. Bisa berubah nih. Banyak amat anjir. Ya, Digisol jadi apa nih guys? Jadi apa ke teman-teman? Jangan jadi dia mulu lah. Dia cuma bisa berubah jadi itu doang anjir. Oh, gua belum pernah lihat sih ini di Jack yang kayak gini. Bisa kabur guys. Boleh kita pakai ini aja ya. Tapi speednya kayak kurang deh. Wih, ini juga bisa berubah cok. Semuanya aja bisa berubah. Kayaknya jadi Tailbone sih kata gua. Bener kan? Sama-sama champion. Kayak bener ini gak sih? Gila sakit banget. Enggak ada berubah nih. Kasian banget.
Save War. Wah, nggak heal guys. Kok nggak heal tadi? 82. Apa tuh guys? Kan ya gue kepo guys. Ini tinggal apa sih dia? Dragon Digimon ya, nggak ada lagi guys soalnya. Belum ada musuh di Dragon. Apa nih, tinggal satu lagi. Tinggal buka 25. Knowledge ya, knowledge DJX. Enggak ada yang jadi Patamon nih. Satu lagi apa ini guys? Coba gue gaman ya. Bentar ya, aduh ini lama banget lagi. Kapan berubah sih dia? $5.000 guys. Satu lagi apa ini? Love, banyak yang belum guys. Teo, udahlah lama, ntar aja lah ya. Ting levelnya naik dulu.
Kita bisa warp ke? No good. Retreat. Tetap lama aja ya. Alright. Ini kebuka. Wah, bos tuh guys. Sakit loh. Gila sakit banget, kritikal lagi. Finally, it's over. Come on lah. Wah ini sih. Save dulu gak sih guys? Save dulu lah ya. Save di bawah guys. Let's go. Siapa ini? Ya dinggiman burung gitu dah. Kita ngelawan ini ya. Dinggiman iblis. Bukan burung tuh, salah gua. Digimon City. It's as strong as Belphegor. Barbamon, the Bow Digimon. I'll change your flesh and blood into junk data and throw you into the dark area. Dark area. Now, a Mao-type Digimon? Mao or not, we'll take on whatever comes our way. I won't lose. Let's go, Agumon. Let's go. Kalau ada tempat sep ini kan guys, berarti ada sesuatu. Bisa nge-warp anjing. Gak bisa lagi. Sakit banget loh dia. Pandemonium loss. Woi, 400 net. Setup deh.
Lu ini deh, kasih item ke dia. Use this. Bantai dia lah. Gila sakit loh dia. Nah, lu belum nyerang nih. Ayo serang, let's go. Flame Breath. Napas api. Ini paling sakit dia loh. Sakit loh. Semua serangannya kayak sakit. Mati ya? Dead lur. Enggak ada. We're gonna die kan? Gonna die. Nggak ada mundur. Nggak ada mundur-mundur, nggak ada. Maju terus lah. Pokoknya maju terus, bos. No, how could I? The soul strives to defeat the weakness that is desire in order to become stronger? You gonna die, bro. Ya bocah ya, bukan bocah yang ini. Oh emang harus lawan Lilithmon ya, karena kelihatan banget kan dia diambil sama Lilithmon ya. Ini bukan si Yuma. She's about the same age as Christy. Kok ketawa ya dia? I want to find her clothes. I want to find her bag. I want jewelry. Oh ini yang rakus ya, greedy. Greed. I want a cool boyfriend that will buy me anything. Another one talking in their sleep about something very self-centered. Nggak lagi nih guys. Aw, where are my clothes? My bags, my jewels? Ini sifat rakus nih. Calm down. You were dreaming. That's a lie! What did you do with my money, old lady? Perempuan tua. See? It's not a dream. Look, my cool boyfriend is standing right there. In this world, I can do anything I want. Gila. Kenapa nih bocah? Hey, that's enough. The last thing I want to see is the face of some Cro-Magnon like you. Go away. Shoot. Diusir aja Markus. This is the worst.
Kenapa nih? Tukang colok anjir. Padahal belum diambil dah perasaan. And that means... Kasabro! Yo great kan? Great! Rakus. Now, Terus dibuang lu Biomon. Kalau udah dapat semua. Work, Beelmon. Kasabro? You again? Those flashy eyes, that furrowed brow. You know something, Yoshida? You are ugly when you're angry. Quiet, you thieving investigator! Why are you always in my way? In my way. I'm the one that should be offended. You're the ones that are getting in the way of my work. This is the digital world. Real world law doesn't apply here. Iya, peraturan dunia nyata nggak berlaku di sini. Hey, Beelmon, give that mochi back. You can kiss my butt. Why you? You better cough it up if you know what's good for ya. Hey, PI guy, what are you trying to do? The actions of a great investigator are always veiled in mystery. Nggak dikasih tahu. That's not an answer. I'd like to stay and chat, but I've got things to do. Have a nice day. Cabut anjir dia. Wait! Cabut dia. This is Kagura. What is your current status? Aduh, nge-lag parah guys. Deleted the Mao Digimon and have rescued the child. But that private investigator has taken the code key. We'd better think of the child's safety first. We're headed your way for evac, so stay where you are. Say what you are. Balik dah supaya nggak nge-lag anjir. Monster girl. Masuk dulu. Lah ini bocah-bocah yang ini nggak sih? Yang dibawa ke dunia digital. No. No, I'm not. Ah! The monster girl's mad! Renamon muncul menyelamatkannya. Are you getting bullied because of me? No, Renamon, it's not your fault. Renamon, you're not a monster. You're my friend. You're my friend, Renamon. You want to have a Digimon for a friend? That's why she was called a monster girl. I guess children that don't know about Digimon consider them monsters. How awful. Coba ini ya, game ini menceritakan apa? Kenapa kayak di anime gitu. Si Marcus kan awalnya bukan anggota DATS guys. Relatives. I went to study abroad. Terus si siapa nih yang punya Falcomon? Dia tuh About that sebenarnya visual bukan you DATS found juga during kan. your last mission. Yang DATS tuh cuma 2 orang gitu. Dari awal gitu ceritanya. Ini mah ceritanya Marcus sama si yang punya Falcomon udah masuk DATS gitu.
where. I have a feeling it might be Yuma's Digimon. I see. In order to save Yuma. Based on our scans, we were able to determine the approximate coordinates of the location of the visual. This is a nest for dragon-type Digimon. It's probably pretty dangerous there. Let's go save Yuma! Thanks, everyone. All right, digital dive! Enak aja lu, belum ini.